almanat ka Joint Entrepreneur Transforming Society Academy. Labo ki number 4 ki studio na kali ko Nagkalian ka juga wai boleh unang IP kabor Malaysia kabor pan ya jais kerjaan iwe kabor pamin don kataka mensil pamin ya trailang akabala tutuna iwe kiwe pat kinyala mau pat ke bang kedua yapi kerong ba pinyat teman akan lagi kam ke joki pat kita ki jingere kindon baik tambah kali ke jinges nok tilang joki kali ngam ton kanu kono ke jingat tin harangkat berkejugesan jong ki paipa habki pemni kum ke kali yang berjumpa na kentu na khot ewer yang ki paipa nong shong bakin ai ka ketika man ka ketika dia yapi but idon hakni ka jala ka jumi kalau kowe ke jala ka boleh bak perku sikat dia ka basa i kalau kuno bangin i ya kita ki aka ki boleh mau labo ka susah hakni ka jumi idon kesak kalian idon kata jumlah lu kaba ese i compare dengan kimi ke ane kali ka jimik jom kali ka kunhun ka jom kan berketik ya ki babun kalau kamat bakin bertubun bak lemba jom kin yuihen ba undang kanu lu kecilnya habang ya loy pan ya snok tilang men ke bokit wang ya serve dan be men bokit bokia ba idak tri stok susu penora na benda warna ke development ba ya ke jinsingai ke jelas jumi mami na pos ba ikren ba ya kimat kiba stenap ha ikren bede ba ka border issues ipe ya ILP bersama ya ya ki bun bagi isu balong badan ka ba jela ini so tenang ini sarang yo api kumai haju kapor ni pas murid de tahi sa desi bol sisa